Musaza ameze neza cyane. Kandi wakoze kwa watwitabye. Asante sana wakoze nawe. Uburanga bwo turabufiteye. Ikibazo nuko tukitinya. Big up kuri Papa Legend akomeje kuzamura amatara. Big up kuri OG atumye abademu bitinyura. Obanzara bangaba batumyeho kamaririmba pojora. Muhaguruke mwe mutinyuke, batinyuke muze dufatikanye, nibwo tuzihite imbere. Iminsi wacu we yose ni byawe, ntabwo n'ubwawe, yose ni byawe. Hey y'all, come look at this. Mbaza niko basha iriya he isobanura iki? Ubundi nabajije ikintu kimwe aba basaza turacyari kumwe. Ego turahari turiho he murayizi oya muzi isobanura he ni murayizi ngwino hano isobanura. Fata microphone hano. Mwe microphone Fata ngi. Bwana sifiwe jehe nyisobanura ku giti canje. Ureke gusobanura ku giti cyawe. Iki sobanura niki? Ku giti cyawe niba ari ku giti cyawe icara nduyizi. Nanje ni ku giti canje kuko nzopfa ku giti canje. Iri muri Bibiliya, ndashaka gusobanura Bibiliya. Iri muri Bibiliya. Iri muri Bibiliya 18. Gusa mwe mwize theology mwoye dusobanura. Nico turi mu gushaka. Sinzi nimba nibuka. Ego. Mwaratubwiye ngo ni gatensonora gatanu. Ni kangahe? Gatanu. Waruzi ko ari iki bisobanura iki wewe papa? Tavzazikiri. Muhe microphone. Ese turi kumwe? Reka dufashe umusore wacu namwize. Noneho hano so kuburana. Oh ya. He yavuze ngo he nayigize nkamina bavuze ngo bibe gucyo ku giti canje muzumve neza. Charare. Aba basaza gira tutaragira kamera mu kanisa twari tugwijije abakristo benshi bagiye gutegera mu kanisa. Ariko kamera yaziye mu kanisa umubare w'abakristo benshi tukije mu kanisa ugiye gutegera uri mu kuva muhira witeguye kuja kuvuga. Gira baje bishije. Tutaragira kamera mu kanisa aho abantu benshi bavaga mu rugo bafite gahunda yo kuja gutegera. Ariko ubu nyine umubare w'abantu benshi uri mu kuva mu rugo uri mu kuja mu kanisa ugiye kuvuga. Ari mu kuva imvuzi muhira mu rugo nuko umuntu wese ari mu kugera mu kanisa akumva ko nadatambuka hajya imbere ngo afate microphone avuge. Yego.
tazomenyekana. Yawasara we amarira rarangiye shimimana itegurura hetse nawe amarira rarangiye shimima itegura hetse Sara we amarira rarangiye shimimana itegura hetse nawe amarira rarangiye shimimana itegura hetse Sara we amarira rarangiye shimimana itegura karabaye nono kabaye urahetse we amarira rarangiye shimimana itegura urahetse umunsi umwe igitondo kimwe amanywa mwe abantu bazoja muri kampani abandi baje muri dodasha abandi baje muri uba abandi baje mu buzima busanzwe abandi baje gutarama abandi baje muri ibyo ngo bimbiki bari muri aya barimo ngo umwami atunguke mu kirere ngo ari kumwe na marayika ukomeye apana marayika n'abamarayika nabo bafite amakategori banza hariyo nabo bamwe bene abangaba nabo babaye kuko baravuze ngo marayika ukomeye bigaragaza ko hari abamarayika nabo bamwe baroko defense n'abandi bazantuziriya mu ijuru ngo azaba ari niyo mpamvu basobanuye baravuga ngo ukomeye nuko hariho abandi nabo bene abangaba ibintu byose ni bimwe hariho abandi nabo bapfundikanyiriye nimba migisha zo munde abantu nariko migisha ndababwira hejuru y'umugore bibiri zivuga ngo tukegerane n'umugore umubona pana kuzana ibintu nguvuye mu mafungo nguvuye kiyamba bibiri zivuga no mubona wiruka hunga amutega ipikipiki urayishura igeze natangaye matakayo mwijuru mukomere muri mu kazi turabemera mwijuru mwe turabemera wazenushika ku mwana muto nzabona abakobwa bino ngiyo agiye kwambika fiance urupeta ngaza tiagira umukobwa munyamurengo uzopfukamira umuntu agiye kumwambika urupeta rero n'abahungu ngo bazapfukama nitubona umuhungu w'umunyamurengo apfukamiye umukobwa kamubona gutya kamubona jewe sinzirirwa mvuga ngo turaja mu mwuka nzomubwira ngo sha ufite abadayimoni cyangwa tugukubita kuraramya satani ku manywa nabo turabagashi turahebye ibo turahebye umuntu ova kunono abifite nyawo akayigeza muri Amerika ubonawe ni igihumbi musogoye umuntu bashishije nyawo kwidwana akayinyuza muri ambasade y'Amerika ni wewe mugore cyangwa ni banya umugore mungana tibashatswe natangaye matakayo banya ntibafite babiri tibagiye gushingira tibashingiye none wowe uri gukora ikintu ba Petro turi mu kuza ukama sema kimeumana basi moni batoye barabanze ngo yabo ni batoye tugiye gushakira ba Yakobo ni barabazehe ni muzagendaho
umukecuru urakwishe gusa mayina we loje hayinya mayina muzashingire ku musaza utamugendaho ariko urakira umubona mumwe batoya uzamugenda uyu munsi urabona we na musaza wawe turamenya umugore muri runo rugo urasohokera muri runo rugo simukeneye none se mayora nirukana ngende urahareba urahashakisha urabona ko bajyana ari uri mu kuvuga je sinkivuga yeme ndabaramukije yambo nama ntekereza nice ndavuga ngo nama manuka ngeneje nani kundondo indondo yabaja ngeneje irundu ndamutsa abaja bose nje mu minembwe ndamutsa abaja mbabwire ngo yambo ko muranyumva nta mupfurero urimwo nta mupfurero nzoramutsa nta munyamurenge nzoramutsa umuja gusa ko muranyumva ndamutse umuja namubwira ngo yambo wamuja we namakumeze gute data nuko urumva ngende manuke nje kumikarate ndamutse abaja bo kumikarate nimara ngende nje kuramutsa abaja bo kugashigo abaja bo kugashigo yambo myazi mike niba ari myazi mike ndi mukuzibagirwa myazi mike harya si myazi mike si rwo rurimi rwanyu ko murumva abaja yambi salamu nishi none hariho abanyamurenge babaja jewe maze kubibona nza mbibona muri comment bakavuga ngo se ngo wa mugabo ngo turumuja ngo kusa nabaja none ndaje nziye mu ishusho yabo kuko naje kubona nagiye mbona kano kantu mbona ndandika kuri Google ndandika ndavuga ngo se umuja ninde ko muranyumva mu bunenge abakobwa bafite niba tabasha kurwana ishyaka ryo kubana nabo bashobora kubana nabo nimubareke mushaka bemera kubana nabo umunsi bazicara bakabura babashaka rero bisubiranimo abo bana babakire barimo n'abadafite discipline rimwe na rimwe ngo zabo nizibananira bazakinira abafite ubuzima badafite amafaranga. Tangu wamekuwepo kwenye industry, and I've seen on 13th February next year we're celebrating 30 years of Coffee Yellow Media, yeah? Yes. Yeah. Can you talk anything about it? How does it feel, you know, to witness 30 years in the industry? To witness 30 years in the industry. I don't celebrate your 30 years. You know, my blood is music, and I love to work, to be on the duty, and God does. Each day of my life is God. Everything I am, everything I have is God. That I think that the best answer I can give you. Oh my God! Wow! I'm dying. I'm doing good. I'm dying. I'm doing good. Thank you. Well, thank you. I'm fine. Where are you from? How are you? Where are you from? From? Where are you from? I'm from. What are you doing now? What are you doing now? So far, I am using my. I am using. mayai. Sir, I am using. I am using. I am selling. Come selling. Ufite girlfriend. Senda mufite harya. Arya njuga. Ufite girlfriend. Ufite girlfriend.
si hari igihe nshobora kuba nakibagiwe nkane ntawe ndamufite hari ndamufite nabyibagiwe ndamufite yakubaza Where are you? Where are you? How are you? I'm fine. Thank you. Hebu niuliza maswali mimi nitakujibu vizuri. nimba migisha zo munde abantu nariko migisha ndababwira hejuru y'umugore bibirizi kuvuga ngo tukegerane n'umugore umubona pana kuzana ibintu nguvuye mu mafungo nguvuye kiyamba bibirizi kwa numubona wiruka hunga amutega ipikipiki urayishura igeze Natangaye mataka yo. Esa yemwe namwe numukuru mukubibona nigute abacuranzi bibisirimba basigaye bacuranga bazunguza gukimpa Ese mwagwaye imitwe tuzajya kusudirisha kumwe tuzobajane kusudira basudira imitwe igume mu ngongo hariya bari muri biguzo hari hafi abintu tuzoje bajane kubasudirisha ariko yemwe turabaye kandi ngo azabwiriza haririmba aho none se urashaka ngo mbe wowe inimero yawe ni 8 inza nambara 7 urumva se bihuye ntiwavusugira irende nje ngira injwi hari kibazo gihari abandi bavuri bani jewe nuku sinza mshibuwa sinza nuku nyine nuku Ichona cha tukifani ndamukiriza Congratulations. Aho nzaba niyo muzaba aho nzaba niyo muzaba muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka aho nzaba Revera witwa Sengore muri Australia yamamagara mata karamera friend reba kuri momo yawe kandi sindabona ikintu kiza gifite taratibu kifaranga abazungu bakoze systeme muri ritime zizazamaze manuka gutya nimba telefone wareshize muri vibration ukwama wumva mu mifuko harasa na hakubita ikintu iyo urebye gutya kandi ya momo igira vibration yayo mu byukuri ibibazo byose mugize iminsi mwumva hano hanze ibibazo abakristo bari bafite ku isi byose byabonewe igisubizo kandi icyo gisubizo ntabwo kiri kure untegere neza ntabwo kiri kure icyo gisubizo kiri muri njewe uti gute ambwira mwuka arambwira ngo nkugize ambasaderi w'abakristo bose ku isi yabivuze neza bisubiramwo arambwira ngo kugiza ikizima muri bya bizima bine dusoma muri Bibiliya ngo byahoraga biramya Imana byabaga iruhande rw'Imana ngo bihora bimuramya ijwi rirambwira ngo muri ibyo bizima bine ngo nkugize kimwe Karabaye none Kabaye. Kimara kumva ikibazo ugize iminsi usengera niyemeje mfite n'ububasha bwo kukugererayo wa mwenda waraherige watabusemo narindiyo wantabukiyeho watabutse arimo mba wantabukiyeho rero wowe nimba wawinjira ubu nyine nimba utarinjira
guhitamo reka nkubwire isi guhitiramo iyo udafite guhitamo neza isi guhitiramo kandi isi guhitiyemo usaza nta curico kuko yo ishobora kuguhitira kuba mu gihome kuba muri prison ubuzima bukarangirira ikaguhitiramo kunywa urumogi ugapfa uhagaze ikaguhitiramo kuba mayibo ikaguhitiramo kuba inzererezi iyo rero utaramenya guhitamo neza ubaho mu buzima budafite intego kuko tuzi guhitamo. Congratulations. Revelation comes Steve. Subscribe to Papa Legend TV.